Lijepi pozdrav svima i dobro večer od mene. Još jednom pozdravljam ispred Udruge veterana vojnika i domoljuba koja organizira ovu današnju konferenciju. To je završno predstavljanje projekta Briga za branitelje koji, kao što je Dražen već rekao u ovom kratkom uvodu, traje 24. mjesec. Za početak ću vas samo zamoliti prije nego što krenemo sa prezentacijom da upalite svoje kamere. Svatko ko može, tako da napravimo print screen. To nam je bitno kao dokaz da se ovaj događaj održao i moramo dostaviti kao prilog. Pa evo još 30 sekundi da te tehnikalije riješimo i onda možemo nastaviti s ovim zbog čega smo se danas i okupili. Pa da, evo, ovo su samo nužne informacije, znači važno je naglasiti da je projekt financiran, to jest sufinanciran od strane Europske unije i to u onih 85%. Pa evo, možemo drugi slajd, nema što. Znači, korisnik, ajmo reći tako, mi. Sam poziv je bio razvoj i širenje mreže izvan institucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i ovdje bih htio naglasiti svakako ovo izvan institucionalne, što je i bila želja da se na neki način odmakne od države, znači i sve one institucije koje ima država. Ono što je možda ipak, a to je da se svako malo moramo vratiti u te institucije i onda kroz razne potvrde i kroz razna dokazivanja opet se to mora raditi. Znači to je, opet želim ukazati na možda nešto što se može na drugačiji način. Možda ne tako rigorozno način da neka potvrda mora pisati da branitelj ima status hrvatskog branitelja, ako fali riječ status, da već nešto nije. Znači opet je ta birokracija ipak bila prisutna. Nadam se u nekim novim projektima da se to može manje. Opet, zašto? Zbog korisnika koji su u tome, najčešće su to ljudi kojima birokracija i nije nešto što ih baš, što im je baš drago u svemu tome. Područje provedbe je bilo znači od Zagrebačke županije preko Sisačke, Varaždinske, Međimurske i ajmo reći tako grada Zagreba, dosta široko. To nam je i drago na neki način, zato što mi kao udruga u stvari djelujemo u svim tim županijama kroz svoje članstvo i bilo nam je drago da možemo biti i tako profesionalno aktivni na tim područjima. Znači, vrijeme provedbe je veljača ove godine, 2 godine su eto iza nas, nevjerojatno su brzo prošlo i eto ovaj ukupan iznos je bio predviđen i on je u konačnici nešto manji. Nismo sve novce potrošili, to nije nam na hvalu, jer bi trebali sve što dobijemo i potrošiti, ali evo, neke stvari se nisu do kraja dogodile, tako da nešto manji je taj budžet, ali je i dalje vrlo, vrlo visok i iznad svake našeg očekivanja da ćemo mi to jednog dana tako i raditi. Možemo sljedeći slajd. Može sljedeći slajd. Evo vidi gospodin Damir je digao ruku, ne znam je li slučajno ili želi nešto pitati, ali na kraju smo predvidjeli ovo vrijeme za pitanja, pa evo čisto da napomenem i ostale, a bit će vremena, zapamtite što ste htjeli pitati, predvidjeli smo za to, sad samo idemo nastaviti sa prezentacijom i evo ga idemo i na idući slajd. Znači, cilj je bio pružiti pomoć u kući, znači, ali ono najjednostavniju pomoć. Neću vam ovo čitati, vidite i sami to. Znači, za 20 pripadnika, ajmo reći, ciljne skupine. Mi smo naglasak stavili na jednu vrstu pomoći, a to je razgovor. I moram reći da se to ljudima činilo kao, pa kako možeš razgovor, zar je to pomoć? A meni je zanimljivo da ljudi plaćaju, možda u Hrvatskoj još ne, ali svakako u zapadnom svijetu, 1000 eura i dolara da bi ih neko samo saslušao. Ali pošto on ima titulu psihijatra, onda je to u redu platiti. Ako je to naš neki suborac ili prijatelj i ima odvoji vrijeme par sati zato da bi saslušao naše probleme, to kao nema vrijednost. Malo sam tu sarkastičan ili ciničan, ali da, mislim da je to vrlo važno i da je to u stvari obilježilo naš projekt, a to je da smo imali uši za naše korisnike. Cilj je bio i omogućiti, ukoliko je potreba, mogućnost prijevoza za one koji taj prijevoz trebaju, a nemaju ga,
Također je bio cilj zaposliti 4 osobe, a i obučiti te 4 osobe da imaju, znači, svjedodžbu gerontodomaćina. Može. I sve ono što je u stvari planirano, mi i jesmo ostvarili, s time da smo dosegli 33 korisnika. Tu moram reći, nažalost, dvojica su nas napustila zbog smrti. Bila je neka fluktuacija, ali recimo 2 pripadnika su preminula. Tako da nadam se da smo im bar to malo zadnjih dana što su imali učinili kvalitetnijima i prihvaćenijima, ajmo reći. Nabavljeno je vozilo koje nam ostaje, znači koje je unutar projekta nabavljeno, ali ostaje na službu udruzi. Vozilo je korišteno, možda ne u obimu kako smo mislili, ali s obzirom na koronu i sve što se događalo je imalo svoju svrhu i ima svoju svrhu. Znači, zaposlene su 4 osobe, zaposleno je u stvari 6 osoba, ajmo tako reći 3 su od početka u toj službi, a ovu 3. osobu, to je 4. smo malo tražili i eto sad na kraju smo i našli, tako da možemo reći 4, ali 6 osoba je radilo i školovani su 4 osobe i danas oni kad ostaju bez posla, ostaje im to školovanje i mogu dalje to negdje drugdje raditi. Možemo dalje. Ono još što nije bilo vezano za projekt, ali smo rekli da ćemo svakako nuditi, a to je da pozovemo naše korisnike da se uključe u nešto od onoga što radimo. Tako da ovdje su nabrojane događanja gdje su oni pozitivno odgovorili i gdje su se u nekom broju priključili. Znači, 2019. smo Dan hrvatskih branitelja obilježili u Čuntiću, isto tu jesen smo bili u Crkvenici, prošlo proljeće smo imali naš turnir, gdje su se isto odazvali, znači onda smo obilježili Dan državnosti, opet u Zelenoj dolini, sve u skladu sa mjerama COVID-a i toga. I ono što nam je, neću još nešto posebno drago, jer mislim, nekako pomagati ljudima i dobro, ali je šteta da im morate pomagati da su u toj situaciji. Znači imali smo taj projekt ministarstva koji je bio gdje možemo pomoći financijski, to jest ne financijski, nego kroz nabavu namirnica, potrepština, pa i čak ogrijeva što smo uspjeli dogovoriti, tako da smo dijelu korisnika i to osigurali. I to nam je baš drago, jer to je nešto što ni oni ni mi se nismo nadali da je moguće na taj način pomoći. Može sljedeći. Aha, i to je to. Da, ovdje, znači na web stranici možete vidjeti neki slijed kako su se stvari događale, mada tamo ono što možete vidjeti u pravilu naše sastanke koje smo redovito održali. Znači mi smo imali 12 sastanaka projektnog tima gdje smo dogovarali što i kako i vidjeli kako možemo pomoći i kako se naši korisnici nose sa svakodnevnim stvarima. Tako da evo, projekt je skoro iza nas, još ima tih 10-ak, a nema, tjedan dana je u stvari ostalo do njegovog kraja, to je 22.2. Evo, nadam se da je on bio svrhovit, da je bio koristan i da je bio na pomoć onima kojima je to trebalo. Tako da, evo, to je o projektu. Hrvoje. Evo, hvala Dražene na ovom kratkom, ali sažetom prikazu projektnih aktivnosti. Evo, predlažem sada da ova pitanja za publiku otvorimo. Znači, ako netko ima dodatno pitanje koje želi postaviti Draženu kao voditelju, može dići ruku. Evo, vidim već imamo jednu ruku, gospođa Zorica Šarić, samo malo da to tehnički uredimo. Evo, Zorice, čujemo se. Ja se čujemo? Čujemo se. Ja vas sad ne vidim, slajd mi je ostao na Zoomu. Aha. Da, možeš maknuti ovaj. Evo, da. možemo sad maknuti ovaj Pa, htjela sam pozdraviti gospodina Hrženjaka. Čestitam vam na uspješno provedenom projektu. Jako dobro znam
što ste sve prolazili da bi se projekt do kraja proveo. Vidim da vam je i ostalo nešto malo sredstava, obično fali. Ne znam, gospodin Dražan i ja se poznajemo dok smo zajedno surađivali u financiranju udruga, pa tako i vašu udrugu. Vi sigurno znate da mi provodimo već isto 2. godinu projekt Zaželi, u kojoj je uključeno 50 žena, od kojih je 10 supruga hrvatskih branitelja, a brinemo se za oko 100 hrvatskih branitelja, među kojima su i hrvatski ratni vojni invalidi. Na isti princip, gerontodomaćice dolaze kod njih doma, obilaze ih i pružaju im svu gerontološku pomoć u koju se uključuje i razgovor koji ste malo prije spomenuli. I taj razgovor je jako važan dio ukoliko ima mogućnosti u projektu, jer upravo pomaganje i obilasci samačkih kućanstava i druženje gerontodomaćica i samaca se pokazalo kao izuzetno važna činjenica u društvu, jer im upravo to najviše i fali. To sam se samo nadovezala na gospodin Dražen, vi što ste malo prije rekli da je smiješno kad kažete u projektu da gerontodomaćica priča sa braniteljem. Ne, to je izuzetno važno. Htjela sam također i vama i gospodinu Hrvoju spomenuti da li vi imate uvjeta za prijaviti se na Zaželi 2 koji je još u tijeku, pa da bi se mogle nastaviti zaposliti gerontodomaćice i da bi korisnici mogli i dalje dobivati pomoć. Eto, toliko od mene. Također, gospodin Krženjak, u buduće se javite Gradskom uredu za branitelje ukoliko budete trebali neku podršku, jer mi rado ćemo sa udrugama ovakve projekte provoditi. Osobno se možete meni uvijek obratiti. Eto, toliko od mene. Hvala. Evo, hvala. Svakako, mi provodimo Zaželi, samo smo ga koncentrirali prema roditeljima poginulih. Tako da imamo 10-ak roditelja, a ostalo su obični, ajmo reći to pod navodnike, umirovljenici. Ali provodimo Zaželi i to smo već na pola provedbe. Mi imamo 4 gerontodomaćice koje to rade. Mm-hmm. Ali, naravno, otvoreni smo za svaku daljnju suradnju, pa evo i danas smo predali na onaj OCD, ovo isto znaju projekte, pa vidit ćemo. Da, tako da. Čestitam mi na tome. Hvala. Hrvoje? Evo, tu sam, ja slušam. Možda sad, evo, ako mogu predložiti da zaposlenik, gospodin Šestak, koji je bio na projektu, podijeli svoje iskustvo, isto tako i gospodin Slavko koji je korisnik, pa evo da čujemo malo i njihova iskustva iz prve ruke, kako to izgleda i da se vidi koji je bio nekakav dublji smisao cijele ove priče od strane samih provoditelja i krajnjeg korisnika aktivnosti. Pa evo možda Marine, pošto si mlađi, da probiješ led, samo te moramo njutati, evo to nam je malo svi smo relativno novi u tim. Samo 1 sekunda. Evo sad bi trebalo to biti to. Jel nas čujete? Čujemo. Odlično. Dobro večer svima. Hvala vam na ovoj prilici da Slavko i ja možemo nešto podijeliti, jer između svega ostalog ja mogu reći da smo Slavko i ja postali jako dobri prijatelji. Toliko dobri prijatelji da jednostavno kad sam evo kod njih doma da se osjećam kao da sam kod sebe doma. I ne samo da sam se sa Slavkom uspio zbližiti, nego i sa njegovom djecom posebno. Nam je bilo dragocjeno vrijeme koje smo imali u Zelenoj dolini kad smo išli zajedno. I to su neki trenuci koji vjerujem da i oni i mi pamtimo i da je stvarno bilo na obostrano zadovoljstvo. Ono što ja mogu reći iz svojeg iskustva je ono što sam i u startu smatrao isto kako je Dražen, je da je jedna od najvećih potreba svakog čovjeka da bude shvaćen. I kad
osoba dobi utisak ili se dogodi to da on je shvaćen od strane nekog drugog, onda život nekako ide jednostavnije, lakše. Onda problemi više nisu toliko veliki jer se ne suočava sam sa njima. A pomoć oko kuće, okućnice, nabava, ostale stvari koje odradimo, to može u stvari svako odraditi i susjed, ali kad vi uložite vrijeme u nekoga, da nekoga stvarno pitate kak si, mi danas jedan drugoga pitamo kak si usput, ali ne mislimo to pitanje, ali kad doživite da s nekim razgovarate 2, 3, 4 sata i još radite sa njim zajedno, nosite određene terete u životu, to je dio u kojem se naši životi isprepleću i to jednostavno ne može ostati, niko ne može ostati ravnodušan. Tako da ja mislim da je čak i ovo korak dalje, jer ako ja samo slušam nekoga i onda ponudim rješenje, to baš ne pali, jer ja svoje probleme u životu znam rješenje, ali nekad ih je teško odraditi. Ali kad s nekim hodam kroz njegove probleme, kad sam u njegovim cipelama donekle, to je ono što ja mislim da je najvrijednije u ovakvom projektu. Da mi stvarno možemo zajedno ići kroz život, pa čak i bilo 4 sata dnevno, 8 sati dnevno, kak god. Tako da, evo, to je moje iskustvo, taj projekt je obogatio moj život na takav način. Žao mi je da sad, nakon 2 godine, kad smo naučili neke navike, kad smo upoznali jedni druge, kad je sad sve ono nepoznato, sad nam je možda otkriveno jedni od drugima i sad se već dobro poznamo kao prijatelji, sad takav projekt staje. Pa eto, ako neko ko će biti na višoj poziciji možda sluša ovo i vidi ovo, možda će shvatiti da je evo tek sad krv prokolala, tek je sad krenulo neke stvari u odnosima, u borbama, tako da eto, jako mi je drago da sam dio ovoga i eto, isto žao mi je da na ovakav način smo mogli biti samo 2 godine, ali ja i Slavko mislim da nećemo stati, tako je, nećemo stati na ovome sa završetkom projekta, nego ćemo biti zajedno. Pa Slavko, da ja ne uzmem previše vremena, ovaj projekt, dajte nam malo recite kak je vama utjecao na život, koje benefite ste imali i vaš pogled na sve ovo. Evo, ja bi se prije svega zahvalio predsjedniku Draženu. Moje prekrasno iskustvo, jako velika pomoć meni osobno i moje djeci i zahvaljujem se na svim darovima i na podršci dok mi je bilo najteže. Evo, lijepo iskustvo i druženje sa Marinom, to mislim da čovjek nosi cijeli život sa sobom i ja bi želio da i dalje ostane tako. Evo, ukratko. Evo, hvala od srca svima. Hvala. Pa, evo, hvala Slavko, hvala Marin. Mi pričamo o poslu. Ne? Mislim da ovo u stvari govori nešto drugo. Ne znam da li neko ko bi se uključio sa strane bi shvatio da ste vi govorili o nekom kao radnom odnosu i nekim obavezom. Tako da hvala obojici na tim riječima. Ali ja mislim da svaki posao, na svakom poslu mi ostavljamo jedan dio sebe i primamo nešto. Imate ljude koji rade u velikim firmama i jednostavno ne mogu raditi sa čovjekom do sebe jer im je teško. A ovakav poslovni odnos, zato mi je teško staviti poslovni odnos na Slavka, jer smo dijelili život i tegobe zajedno. A to je poslovni odnos, ali više od toga. Evo, hvala zbilja. Hvala. Hrvoje? Evo, imamo još kakvih pitanja. Drago mi je da smo čuli evo ovo iskustvo, to i je smisao projekta da se takvi odnosi stvaraju i trebao bi biti smisao Europskog socijalnog fonda. Ja bar vjerujem da je u nekakvoj barem početnoj ideji bio. Imamo birokracije kao u svakom poslu i o tome, ali evo, ako je jedna ovakva priča iz cijelog projekta, siguran sam da nije jedina, izašla, onda možemo na temelju te jedne priče reći da je projekt uspio. Siguran sam da ih ima još i više.